Kaseng samla maulai pelun SSMP hagasngi balang jong katayo kalala ia kendu yau sembut Menteri Rangba kejela ubak seniau bahalang dhar ubak kemiru ia katanat penroisor ban but de ni kisen jam ki balashim da kesorkar jela ban pen kenriak no ia kejaka lumnyut hamarten kabadon hamaulai mauyong. Ya kini kekenhuan jong keseng samla maulai pelun lailam du Presiden uba Samuel Biam bad u General Secretary uba Samran Siem. Bad hagaji kendo ya uba senya balang dhar kili bnia ya ki senjam ke baga sorkar leng ba ketenat penroisor kalasiem bad pen kendria no ya kini kejaka lumnyut amarten. Bad ki kor ki bor ki baga penon kam hakaban pen kelano ikini kinyut ni ki jabok jaban cakaspa. Uba Samran Siem muluong bahalor kejing dawa ban pen kendria no ekamarten. Na kaliang uba senyaw balang dhar uloong bakani kakam kan suurlong bat kerang ya cekamat nri shim labatai AA shanu pat ke sarkar kan bo ya ke Jakarta nyut. Nalor kaniu lihat ho bahaka bedai bagi jabok jaban ki badan hamarten usembut Menteri Rangba ula pentep bakladan kawai ke company ke bepen khoj ya ke jabok bat ban pen kelai ki syakaspa bat wat na kaliang jong Shillong Municipal Board kala syem ki senjam bat pen ket iki plastik syaki karkhana ban penduna ya ke jinglang ki jabok jaban hamarten. Bat kania kala penduna Shibun ya gejing penmi ya gejing semai uktung. TKI gaba khamsung tenat kolong ba nakaliang menteri lapan pau ba ka sarkar in kat ka wei ka company gaba resident napi ki media glai ba di company ki lawan kendu ang kai pemerintah dekat lambat ni kira ada ka cekran bat ki ya ka pom do ban penkela ya ki jaki jabok jaban syak spak ka pau le ne turning west well ki bong tin nang way mo te kumbakalong mentah ka kani ka kam ko layak chman ka sedang bat kai ka bakham sunat syur kolong ba menteri la pentip singi ba nakalang jong ka Shillong Municipal Board ru kila sedang pan penduna ne ka west ne ka jabok jaban ka badan mentah te pemerten pemulai ya ka bakal anang menbit mikra nang kit ikini ki west plastik waste but this company ki prepare kanang penduna ya kanyut berkai ke bakham sunat kolong pa nakaliang menteri kolong pa hadir ba ala pan wen pat ya ka Martin na ka sinong maulai hang ta pat ngin sa yo pat pengkaladur ya ke Martin ka chungi ke belum kepada sinong maulai ta nama ri ka kajing sman tu kawan di ba bun ko mo te ko bakalong mentai ka cing nam padam don dang bakal akam guna na kinong maulai ka chungi ya bede ka cing sma te kawai ni kita kalau banglaong mana di nomor pak sarkar kalau apa gini company repair berawat banyak keren banyak kendu ini ru bahkan sedang penduna ni kibis te kat bahkan nang la penduna katar kanang hiar ka jing semah na kani pemerintah ta dan kalian ka jungi te ka stress ka jungi banglaong mana ka di bekerja ya ka merten kalau mendapat bekerja long kadang don pada ka jian nanti nang ni hikmat di takhapan penduna swa takhapan ta bagi ong ba pengkela ya ka jabok sa kaspa turning west tuan